Hagajing lakai I-League hapreng ka Srini didikan Persya ay ka Dempo SC. Abo pai siya ka kacing lakai ka Srini didikan kalakhor ka namchop hadin magalala aban pelim ka Dempo SC dan Hagway par kacing lakai I-League hapreng ka Aizol FC Persya ay ka Churchill Brothers. Hagan kacing lakai ka Churchill Brothers kalakhor ka namchop hadin magalala aban pelim salit ya ka Aizol FC da ar lakaway. Hagajing lakai Indian Super League hapreng ka Bengaluru Persya ay ka Chennaiyan. Abo pai siya ka kacing lakai ka Bengaluru kalakhor ka namchop hadin magalala aban pelim ya ka Chennaiyan da shigol lanat. Bariya ka shigol layo ban tap lengbau bheke hakaminit ka live nyaw. Baleng ba ka kacing job ka Bengaluru kalayo ban rung siya ka playoff. Hagajing lakai Coppa Italia quarter final hapreng ka Inter Milan Persya ay ka Lazio. Hagan kacing lakai ka Inter Milan kalakhor ka namchop hadin magalala ban pelim ya ka Lazio da ar lanot. Bariya gini ki ar gol ka Inter Milan kalayo ban tap hakaminit ka balai pheulai pada hakaminit ka nyaw pheu nyaw. Hagajing lakai Premier League hapreng ka Brighton Persya ay ka Bournemouth. Abo pai siya kacing lakai ka Brighton kalakhor ka namchop hadin magalala ban pelim ya ka Bournemouth da ar lakaway. Hagajing lakai hapreng ka Crystal Palace Persya ay ka Aston Villa. Haba pai siya kacing lakai ka Crystal Palace kalakhor ka namchop hadin magalala ban pelim sok ya ka Aston Villa da saw lakaway. Hagway par kacing lakai Premier League hapreng ka Chelsea Persya ay ka Southampton. Hagan kacing lakai ka Chelsea kalakhor ka namchop hadin magalala ban pelim sok ya ka Southampton da saw lanot. Baleng ba kacing job ka Chelsea kalakiu siya ka kerdan ka basaw kami ya ken point. Bad kala penihar kerdan ni ka Manchester City siya ka kerdan ka basan. Hagajing lakai Saudi Pro League hapreng ka Alverez Persya ay ka kenhun ya lekai Ronaldo ka Al Nassr. Aba pai siya kacing lakai ka Al Nassr kalakhor ka namchop hadin magalala ban pelim ya ka Alverez da ar lanot. Bariya kini ki ar gol jong ka Al Nassr liya ban tap nengkong lengbau Cristiano Ronaldo. Bariya ka gol ka ba ar liya ban tap lengbau Sadio Mane. Baleng ba kacing job ka Al Nassr kalakiu siya ka kerdan ka balai hakami ya ken point. Hagajing lakai Copa del Rey semi-final first leg hapreng ka Barcelona Persya ay ka Atletico Madrid. Hagan kacing lakai ka Atletico Madrid kalayo berpenkhi jar nengkong tang haki saup nyaw second lengbau Alverez. Badha ka menit ka bahan riu ka Atletico Madrid kalayo biang bantap ya ka gol ka baar lengbau Griezmann. Henry ha ka menit ka bakhat khandai ka Barcelona kalayo bantap ya ka gol ka banengkong ka jongka hagan kacing lakai lengbau Pedri. Batang hadin ar menit kata ha ka menit ka baar phuwei ka Barcelona kalayo bantap ya ka gol penya khai lengbau ku Barsi. Badha ka menit ka basau phuwei Martinez uliyo bantap ya ka gol ka balai nagamanta ka Barcelona. Badha ka menit ka banyaw pheusaw Robert Lewandowski uliyo bantap ya ka gol ka basau nagamanta ka Barcelona aga baga tam ya ka Atletico Madrid da saula ar. Enray girang lekai jung ka Atletico Madrid ki klemdu jingkermen badai ha ka menit ka ba pra pheusaw uliyo rente uliyo bantap ya ka gol ka balai nagamanta ka Atletico Madrid. Bada shua ban kot kacing lekai kata ha ka menit ka ba khandai pheu plus lai Usarlot uliyo bantap ya ka gol penya khai nagamanta ka Atletico Madrid. Badai lama gani ka gol baro artli ki kenhon kia khai da marsau gol hadu bokot kacing lekai first leg. Hagajing lekai CONCACAF Champion Cup second leg hapreng ka kenhon ya lekai Lionel Messi ka Inter Miami Persya ay ka Kansas City. Aba pai siya kacing lekai ka kenhon jong Lionel Messi ka Inter Miami kalakhor ka namchop hadin bagalala ban pelim ya ka Kansas City. Dan lai la kawai hagan kacing lekai bat saw la kawai haga gol aggregate. Bariya gini ki lai gol jong ka Inter Miami layo bantap nengkong lengbau Lionel Messi haga minit ka bakhat khandai ya ka gol ka ba ar layo bantap lengbau Alende. Bariya ka gol ka balai layo bantap lengbau Luis Suarez. Baleng ba kacing job ka Inter Miami ka layo banrung siya ka round 16.